masayemo na inche anko dipo tunyala gusanga munaya tumanye nararia yaiga obogima mburu byoboiga bore maega yegesibo anene asa abantu balia babeire bakwenyora seri mocho bose bagukagerwa goba na mamocho nawe go ikiwa bose wekegambero na goika kona chirwe kina kyogosoa asechera igobono litkulia lero ningo tuleye masayemo kurega sekenyoro kyabo bokienge ekegotoka ward yabo chitendere ebunge yabo machoge chache asenka iyo mugaka babu niko tukumirana no mumura okorkwanga Eriko Mbaki babu oyo bete kago sibwa asige sibo emyaka ene maega iyo kogora TV yarenge yo boibi atamanyete no mugano oro gwengencho anene bwo gutwegeria na gotosemia nikitubwanete gukora ngobono genda muna inchi gwiko mwali tubasa gusuka iri tunyare komanya narari tubwanete gukora na indi narari tubwanete gukora anene ekero tuli asiki karibu sana bia bono sana na kiere bono Eric biyande bia turbona se faida yo murigereria na bogo tumeke kamera eria gototebirie tari agae ningo nkangai ngayiboire no yo karengore na indi bogima bwa ngakigwa kina oika igorega baka kwabo muntu mugima ni amuno marai kwa ngali baba asama litanguru kweli kiomba kibabu na kwa kwana mugakamba bu vano nona ibureretu momo ngako kuraili nibo iriga mwana asaba mura mumurukane baga mange minu mwansi tunzi tuli kianda bamura bane bamura tuli sita abaisiki batatu mwako mizana bato kinitibia paka tuike chinga kikamunechi watu wabere tuwetera makongo jango jama roire go jango atinya sana ngona kubarwanererali esensa mensi yende bono ngakio kinete ugasoma ukagenda skuru gete ukakora gento gete gotira iga skuru tinsome tia tambe mono negete kirasi sana skuru ite nyamonyo amate primary uruibuka rikumbwata uruire nkatiga buka kubwategeka matuko amange ngaba kinya gukora kigasi cy'amaboko cyagana na some school kiyo na turwane rete paka chinga kiyeche anene mano igo yege sibo ina letere tu TV ngole ojo mwaka kyoringi olenge 2022 mutinyu 10 tariki jange sana yema charingi tariki be anna wa chance siko otumugete tugae compound mugakonde kale TV ya oyo koletera ningo ange one kasi ni yane tamenya te alingi ngo ande TV alingi kamani ichia mukopo hande bimwe bunane nyabunya wanyakane enyi ale ikebune tine nyere box ime yalingi box ndana mutumete ni list ya registered tadi kolireta kira cha kunga kibesa njenga rayati yangi mukie TV nyiriro musani anu molisi tena muirera tadi konga besa kande nyi yani okarangu molisi era na bara tuare besa ko cash makora na oyo retete irenga kwa mwete kiri bubere irenga mwe kwa nanete kiri bunane tu kiri bunane ko bono gatika ne deni yeli busita okamote ingo moreri ngumwande pata ya sikumbi kirangasa naliyo bono nairiro molisi TV kenairiro molisi neta jikonga besa itukiri ante byogocha mamaro omolisi omwerete itukoki mwere itukuria TV na leta itukuria yalingiria ichuma ukala tule TV chuma ngamwirira Jumapili ukairiro molisi Jumapili wana Jumatatu ilianza yatinchikuwe chwe samaraho tinagendo
Jumaine buya kama mbiga ngaboka ngajaka kwa gingo kuna bwate mugagita kana ngigwa na ringi kita jadi chasani king ngai ku goreta ya sani king na ringo te una ya ni chuo jo ni ja ngwale te tu gete kera yutana tibu baka de ngaya na de tu gete king kega na ke mete ngakikiari ngera kini na ke na nete kana sigete ya tu ba korro ban tu ko mulishi akatwera li TV to jana do guchekero ne gitu kitoko ruwe gitu kitoko ando gembo wana mushekero bako mulisia gose mulisia yaya mulisia rakati na mukan ina kanite mulisia re mu kumubeka ndase sabu yeime yo ninje tamanye mbeki wana ili ayo kumino matenga ne yobo ibi ya wana to jimo mulisi na mu ile TV kama itinga ni yobo ibi ngitima kena tuike tu kito chiko request statement tiko yondete ti ya kundu singa ya njina mwilete na rustie mulisi akatebe na mutume TV yandete akagonjorera na mutuma lakini angai tuna mumurumu abo ekaba ego tukararo gembo ku Monday and Tuesday paka Alhamisi tokaenda Ichuma koti ogembo kozara ogembo tukanya kana tubwate ama moja twins nalitwa tu myaka ene igoli tukeli mukaza nalitwa tu kingi mimi tokate utosabu igesibu kimya kene che musabu izo kimya kene ene ekabara izigo nyondo gwisaneka tuli ka pili so kupima kaya nje kwenye ngaki njiranya kubwatu nali tanga ndiana that was your first time kubwatu no kurumaga ngwa bwate tuna mutuleti ga gose mo ambinga kwa korere kende iga ya una ngaine dali atwa genda ke prison kisi ndanyo kingo chandika ila kuna bono otarangia guchandika otarangia guchandika kwana chirwe kinegyo gusabu prison ye miaka usase kesibe miaka ene mukarusi wogembo ukayego bosongo bono ngakyo aliganiri bosonga by the way otaragenda tutareka bosonga echera kurumaga konyora ngakikonya kwa retira abantu ya kanye dina leto abantu na leto bakaraenda okwarete okay otokorwa ko erengi okerengi akagenda ugatikara bone single boy ngatikara kine bosongo buno kubwatu na kubwatu to mundu to yotikete mai mundu teyo ndigitega imbwatire ntibiye kama nyene ndatigite mundu maiga ndatigite kene bano na tiga bana bachandeke natige gose muruya na chandeke ya ntibiye ka watu bina usigo kieke so bono kwa watu go chiechera wa ikire echera nakyo aliganirie echera alia itukori tangani oige toka ewo muito kateburi na upstairs ya goroba igoro ase gitanda kire dabode ko bero ugasabu bukumane nyama ukawo mugati ne chabati ya chera chabati binti binga mugati mugati no mugati ya kira wasibiri mugati toyi wosigitana ngeyo no muito kurarira tuebi muito gete yona yo muralito hotaka kurarira muito kwimuka evumbi kinda kiro ukona hotel yona burangeti babaja tora ibisigo cyakira umutuga gose umutya koraki tekoromeriso tekoroma abuna abantu bali bare tu batarakora nyone wiki abo bali abagani gifresha bakora sakuru sikanja sikanja umuntu agweta akagutata kwenda echo kera ne sere container mali turisiko ni mali kera ga buna iriga nawe barayiriga nabo umuntu agweta akagutata kukigali kusenda yamusalikire agutata iga
okurara uko ngaki okurara comfortable gose ya gari ni reini umuntu oyo makorori muturuguru ono mate ngabona ona for example ndoliga okongeria magura iguche isindo nyo so mutu umuturi geri ukigao njo muturi geri ukiga bono murasinyana no muntu amagura yago kore kwende ngore ga umuri gosinyana igo muri gosinyana igo one emoko korekani guo bono example ranyora aye bono uraire akiria magoro yo muntu ayare muinara makonga kyo survive okumusukia magura ari aye ngakiyuko musukia arari kiupanga akora kiupanga ya mugunjoka ari muiga ke yo dorugonjoka nga ebie kabono kurara buo ebie kanga ono kuigorora ndi gukiga na ga buigorora gukiga ward mubeke mu konyora kana mu abantu 200 200 ga upanga mu kubika kira oyo tamene mutuga ya tanga kunjoka tole na rio ne mugunjoka no rie sinyoka tanga kunjoka na nani mugunjoka kukiga tibate kunjoka ya yombo ya kiro munda mugunjoka kiupanga na ndi buitinda yechera neme yesu kwimenda ibo kubiro ebingo ibo kubiro ngwa ngasetu mano ngi wa korte na yide kuitinda yechera uitenda enda yechera hano kuburwa maswali amangi nga wasinyitu mutureti ogasinya bible wasinyo mutureti wasinyo musabukibo wasinyo mu chivu wasinya basikali okasinya na chacha katanga ya yanguira sabantu babwene kobera iko boni ndai ni kuruma tuinyagari okolemereri paka musikali takorora musikali b'inyumba musibumi nutakorora bali bayire biro babatene ikineke gani ngo enda oye onye migaye bano kwa rulire uyu tupako sa ngo araga tu ibo ko birenga yawa chindura tariyo iboko okonga sinyo ni jikobe musikali ya wikero bunungu bali bagotora bwana ya tago manya ta waka ayo kubeka riyoka che ibatera tari ngane che ngana kwa chire che ngano nsachinde nga ochikuru ro kulipia nya sayo ra kubiere uruwechera kulipia Maria Sechera Eric ngaki abantu bakuragira ndagira ero enyinge full time use ngaki mungu survive se ndagira tebeke ina isiko ga bwate freedom yo kuri ndagira morali gali erongoli uko ina maji erongoli uko ina maji abo kumukoli ni erongoli wikere ntobe yobukuma nabo sabanya sanga bana wikere yobukuma nyoto bwati muntu chikoni umusani ugo ande kusokuwa chibesa to kuri bukuma bole biya tenga mbugo minda yawo usikinye ni nchiyo bono obugima Maria nabo kwatebe ntokagenda koremereri ugachaka bono nakigete nga oganjira nanga bono goikukure myake ywe no buchonteyo na jandegete basongo seneti nyibere emitangani oyo gatatu bakatwage transfer kutinyamira Nyamira nkaenda ukanyora busongo we nari gukora anyway twachagete njine kwa saini birogo use waka SNP bibiro kegera nabwate kuro obolema nako bako kwalengo obolema
Kusongo bakande nganto kunya gukora gasi ba gusichererani lakini kinenda Nyamira nene nona mira umwabisa ni church kere iko ndira banene mono na mira mo sai church uja kondere nu mwana wa bona umubusioli so abere kuba sinsaiti ndo manyenene na mulise tichombe ngakiyete kina koli kwimiti alia angambulia maswali ya bona nyo yangu asomete tiangwe ile kosi ile maechera wanyole certificate uchiku konya ka kukureche nyasaga ko wanja ngukuri gisibukia ndakangane gasi ngongwa ko ngira akangira egasi yogosona nkanyole certificate akangira egasi yoburandi nganyole certificate abwechera echera abungizi prison bado Nyamira kwa rule kisi bado Nyamira nare kina tumwe stokuru kamwea anda akwana no mwabisa ni church umwe istesem nani ngana nganyora ngani ngabeku abozi sunina arengeli ono ngacha kuna rubu mubwechera ngora lakini wagingo bunara freedom ya rengo nga gusenta arenje bieka kuruwa nsoke kuchipara iga ya nole ndi kuma numusikali freedom tubuga tichera batenga no bate freedom umurali ni yubate skoga banga ntete kwenda gusendio musi ose bano ntete kunyu turungi ose ito kirimbe keliko aliyo ko ose ngaki ya onyo ego koliko seneri ndasi ibine bintu bikuru ku marufuko ndasi ri marufuko eri marufuko mugati ori marufuko to kuri mugati ya bieka kera aita wachire kororu 15 wajiko n'umuntu useno akoretera mugati n'amabere andi bwitere umunyagitari umusikali ori umunyagitari anyo cheki umaya goli bono Eric umuchumurigerere ni gutogana gusanga noyo mintokoro kwa Eric Ombaki koroiga ase kenyero kia bochi bokiengi ase ewodi ya bochi tendere ebunge ya Bumachoge chache aiga story asenka yo mugaka babu tusanga no mungwana korokwa nga Eric Ombaki bona Eric igobone chera mali na bore mugati ebintu ebigaturiko kuna ngaki muno sote mali ngaki family yawe yako irete ngaki ba accept tiangana oro mwibi bose ngaki yaba uzo jimba maite abai bulimba maite kurwa ngoja bale ba andora anene mano mu minto makobati kurukupita na chite chintunda ngisatu numuga kumindo na ndari tetechera nabasabati ba mindo bonsimba ndari tetechera abo batatu right wanchwa murigireria nigo ogana tugusanga mu 9 ya masa ya mumurubiri magega yegesibo aigasi tugusanga noyo minto Eric Ombaki oyubete gakubekwa asegesibo asegeka miaka ene maiga yokogora TV yoboibi egentata manyete kurwa somusanyo kikamwirira kogenda kobera asegesibo ase miaka ene ngoro mwanchu murigireria ntogana tugusanga amonaye tobasa gusuka tigatonda mutumo komokega ngore na tole maiga yegeka gitali getambe toswa sentunda ya kabere nawe gotunyare kumanyanga naralia ya what came next obeira sechera nyobuguma bwachakire ngaki aberete akorite miaka yuene goika ogusiburwa kwaye Nyota Dry Cleaners niko bagusibya balingana komase cyanga cyao wikerano ngusibya bare ekisuti kigown
chiduve, chicurtains, chicarpet. Ebikoro tukurwa bidu bya bana gwika bidu bya bantu banene. Wigo mkuru bale obukoreri wa vacuum cleaning, sofa set cleaning, asechinga. Niko bagutuka imeyumo cy'ubusungo. Nyanjwa hanini gitali ya maiso mbabwate bwigo bukoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange. Bakirisime ase namba 0742178765. Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Ayumurimi amangana maya nkaya company ya Falcon ikuja koletere embusuru y'ekibando engiya ya ETGM 401 eyo kwama ekati amatuke 90 wika amatuko emye mona 15 ka nebande gwichure buya asekemba na yabo wabuya asamasakara na igo teri kugunda ebande yiga teri kuigoburuire na teri kwama bichondo wigo ikuja koletere embusuru y'ekibando engiya ya ETGM 601 eyo kwama ekati ya amatuke emye mona 25 wika amatuko emye mona Mbema sana mwanchu murigereria sentunda ya kabere asumurubiri maega yegesibo na Eric Ombaki oyobete kagosiwa ase egesiwe miakene maega yokogora TV yoboibi elia nenkoro kwa Uncle Dipon sangamo 90 wika omwelio tunyari kumanya. By the way Eric, yes mara bono maria wasoire maria obugima bwa chakire ngaki nko ngagara wasoire maria basata ngo tibale banyomana ose ngaki ebinte bi no bigwete bya bimbiro ko na byo ko kwire na manyene ko wake sabu byo ko mayanga ngaki ngaki bibwa togete nyo kuibwa togete torenge ti future yawe ya mambio chikoba mambio ko sotu ale bantu aya baba kwa Sodom lakini kima ko bote future ya unga mambiki nyasakara mbwere gatendi kitingo lati nyasakara mbwere nsoke nchiko bagendo gete yona bana na ibole gose na nyore nimbate byumugano aine ite ngaki ayengo experience tikende go mbanto mbata keto ko beteriga gose ngaki ngwenyo leta situation muneyo igago morali no mukana alenge alikina akorora ibinde bingo koreka na vile nale kwena bako bisi asomo kubwa waje kaswa na ya nyagete dojenga wa bairu muswati no musacha komo biso injaja ndenga bana tindi ko batebanga naye wantebi yegere ise ukwana bawoita wita ngoya ibombire bigotoka nyumba gweta iyo ujusi omeliwe omo bise njanya bagota ngombo tuko yegera right sinjiri kolimo mona biko kolo bindi biko kolo bese cho ne parfuma ya bantu baraire botuko TV tusasida sana paka badanga yake ndocho mondori nyeki mena koltaki wate imambi mondore ino nyagete na nyagete ondole obaita ando bake transformit yati oyogenda kando echera ni tangu bono murali tangu tindi moyo ngazoko kama naye badho mama ali ngakibole ngo mboli bobe mono aboko gokolgeso kya miaka ya ona 20 ga ando wasoka ngakyo buli mali no bakongo bole bogi mana bakongo ngoboni iga na nje nana go test ni bono de test ngakingyo nga ora nga device bona
Iwa utingo kwa ngandi basinga wakende chera. Ya. Ayo ko dito kwende chera. Ochane kimyaka yawe yonse. Nanto sama no ende chera. Ngakie koba. Echere kabiri. Nabora endo kwiro. Kusono jikumu kyuburuire. Ese kinga kijwa kyabe yone. Jikumu kyuburuire. Bube utajiko konya familia yawe. So ukagenda wakire mwaka moja, mwaka pili, mwaka kabiri, mwaka ya tatu, mwaka ya nne wakori. Ndi wakori tabadege siku. Na kore siku mutinyo gatano. 2025. 2025 last year. Yore wakori. Igona ntali na ngekori. Na ligete ngeke kugunga power of mass. Ukurikira breast and tiru. Komurikira onde ya na beli siku. Ama tukanga naiga. Kusina abele to that ese sireke. Na manyire amagosa aya tawo jikonyora nandi. Anyorte ubasuka ntayibangeti. Nabona ya mundu tako ngaina. Ikige jikonyora. Komete Mr. President. Inago sabire. Oso wanja kwao. Ondorera mabera. Inge wiges bukianga asama tukaya antikareti keko kuna brovesen njikunya gokora na rosi no bugimo byachera nanda boko kurari ke ko wete imani kuseko ko masorora na baba kuririsa na baba kurika tenga ya umuntu yikansa bili amabera yo babuirane ni rono buirane nga umanyinga asagwirete ngai mwangali kujikuguo kandi ejenani nani to jikugu nandi to guna ndo irane mali to ande buirane before no wani ye yitera tono mali kore seri abantu ngakingo chabari bago visit abana bamino abana bamino ngo chabari swati bamino mbajite Mwako minzona achete limo ose mwako minta achete limo kege na tambe ase miaka yo tatu ni kege na tambe na tamba alinge abunya mirore baite sibuke ngai wakore nyamira mwya kwa wada kokoro mwya na alikirite brobe akani bawo mas ke igo kisi miaka kwa berto Kisi na kolti mia mtinye vile ninusu. Vile ninusu kana nyamira. Nyamira ngakore mia vile ninusu. Mwaya ngakore mtinya yamo ninusu. Okay. So ekaba igorende nga okanyali baga. Nabo ogo imaria. Kero kenda basibungo tumekabale ase abantu abo bono tuzabona basigari. Abakuwa abamaiga barabuko ko benefit basibungo tumeka bari ntirende asoko ni Mario yo botindiga na bintu bindi mano kyagera anene igendo na roche abasikali mbale bara barebi Marebi yakwenda kugorera maru kuru tutenga mana gusina ayagwa ni biti kawo kugwanira musibu oyo akomuoneria irwe 500 irwe 500 ngo marara bantu kunyubali abasi kunyubali kyagera ngo sabajibesa kurunga ngandu ari bosijibesa njitakeire nkorere Chico kora rugendo gete egerensi buru ngainereri nga gendo gete ngete kiriku yejibesa cyanga naiga umuiburie ka wanjete abako gutomera otomanga jibesa cyo ane musikali yo gukwana oguma amangana musikali musikali amangana akungaineri kujo so muiburio
umusikari oyo ongainireri ukwa nande namba yane rego koraki agutumirwe bese egotomirwe bese oitari bono mugere fea to kumungaina anje kera tomirwe bese eri kwate umusikari yone jirubunye komutege no ndetere amaru abese gete ondetere obogora ondetere nyansore esigara garia agachitia gagoka kama gakoni bimia lakini umusikari kanye goriti siringi sana isiko 10 agoriti sigara isa to pound lakini yega goja gukoneri 300 bubuta butatu akanyansore kanga naiga anye goriti siringi 20 inyansore yinyi buna n'ibintu byanga naiga osinini ukuoneri aga inyansore ya 50 ukuoneri singi 100 kegere naiga yo ayakwa abasibo abamini bago beke inangusanya nya nimoyo emia urule ke ebafu ya moiga emia tiga u naro kakore tumugati uyu marufuku echera mario chakuri gosecha batibutuko amo bisaini chaji tama yo sete beauty bisaini chaji tamanya gose meja gose shinya mugati oria nyogora 65 usiko uja gukonera 200 marese eke bana buragora kuigwe to batemboro eke bana buragora 100 kubana ke mugati baide maringo twara muri basa ngai mugo ngaki kibesa njigo toma nukurunga mwaegwa gwatumiru nyone kale kamwa kalire nyama ngatatu wiki lakini tari nyama ukuri ora tari yale ndo mukuri tata wiki tata moto tani tutorizika tari nyama ukuri ora tata tenga ni nyama ukuri ya akanyama kanga nayo akamo akasinini ukuri tari nyama use karangire cyo yabe kuliko yatokata machari ayo diribu bukmo sabe kwa bile kubinya makoboko akasini sana koboko okay tu no sanime sanite yo je nemo sanite jera kwani kumugura mugusabu daga mururu ningi makebe no le barwa sio ngumururu ne kombe kyangu nyo ubukime no dogoro kumururu no ro kunywera maji no ro kunywera ngoli no ro kulira bukuma mokeboria keri tuko gutara noro kero mutawa to yo gose nabo wa twaro yo musikari ka kuibera kunyonere na ai kuiberu no musibu munga tuko muzana ba kuibera mururu oyu adiko na lyo musibu munga adiko na lyo musikari adiko ni isiko cyane dagere ke mwanchu murigereria ya masa ya mukoro igase kenyorokia bochi ebwodi ya bochi tendere ebunge ya Machoge chache ase tugenda tugusanga noyo minto Eric Ombaki babu oyu abeteka kubekwa sigesibo ase miaka 4 niga twarera nga bogi mamali na mwanzo kanyembo atera nga kenkora ndo ndarara nga experience by the way nga kiorojo nda so amanda ndarara dinana kubwa by the no ninje na bwate tukara keiga lili corona ndabe de mask andi thingiri riseri yaro ngairuwa bizina ndio mukubwa ngayo bakikurunga isaranza bagatumiru 3000 ande bagatika ngagenda ngakiona bugima mali wale wateba igona bo ngorata umuntu raguta gora test yorore ngaki unabona iga umuntu aragotebinga nande bo nande likiero nande meto toroji gochi ngakiro jo teba kurwa biya no ngitangu pedo ngiraje ke pigo kugapi ya ta jera bantu bakwana baje nande baragirite bari strong bagosoka bari biya kera okuraga strong lakini kuumia bon kyo kumia okay mugono kwa kajiriri mugono nero ni bukumbiro ni by the way kozi kya yokarate senga jomani ngo abantu ngana bara ro muntu soka bune mechanic muntu soka bune engineer njendere ngengole teli ngengole gora bogo taje charran kabisa na pipe school wajido kaso polisi mesana polisi ore ina bina chitinga yegera Igo polisi bwato bakwira byake Ego ne gasya nyingo kwa engeri tuje kanisa muyo no no some bukuga na batali
Kero kende amwanchu na rego toligereti ekero turango chukora singencho ye chinsa advice kero chora enane anene gwetera siri goso liria kubwate tae morali magoso na uriko konyora lindilions na bora ene nyamba aragau kubwatu otubwati ikiniki igoso ya tuli witanga nga ndi konyora kotigo kurigiri kurua tambe kuibachira tambe koje mbengu musere kuchiyari naje kwende use kuchiyose kusebona mumani n'umundo muja kwengirira nere lyuka inza jini nabo atasira naye no batasira Mario ya etani kwanyari kwa mwagire andi kwiranira aralia igari kujikunyango cyande imbu yayo ukiriyo munuo kose tote tukukwane muntu yo mwa maisa genda ibintu byao none amajana ko cyangwa muntu yo kurwa rwete cyere kimene ochenjiri tari sabu irero gando dore bube mu. By the way echere yanga kyoro ngo konyere gose go salimono ngo chere yakonya abantu umurari nabatebi nga mwanya banzo we no mukungu uyu bwato bongo ne mokonye naro itakonye pi kyagereka kagusiburu echera nanda uchokole gisanga nando koraki wira no kyagera nanarite obuma bwara ya wiechera naro tete ibugi mabwechera oteta abere bwaragi ngiro jura konyo mabanta babe oyo nalito bwaragi mokonye keje to konyo otari koraki otete koyo tono kende Eric nabo bakoza tebirinde soboime ake Maria kwa menyero ororo wakorire gesibo wachira ndotanga na bugwate experience kidogo kyobogima ngaki mali baide ngoba muri Twitter diko gose mbale babwato upendereo batariko batugire bia abantu bachikoni naho turate batugire bia kere ndagire ubujina bumbura bakarosi yengi numusubati bano kokolete ndagera sumusubati ne urata kakoite kustagoite na bako banda kabegera kantu imeka gukore osa akotigo echera kura tole nga nobu nyagoswera abande iguru ya Sodom abako sero mururu oyu batumi kumuntu chikoni obo sero mururu akwale teru ndagera olia medinga ya sakobeka anabora je kwa ndagera rate pi wewe kwakwa kose abasibu bandi bakonyenya n'ubwembe n'engoko bakubutoriye ndeke babutora yiga bayiga tere ndone doguta chindagera giatigaye bimambye sabu yuko saa 12 nyamwale nge 200 woti ose 300 eto la sitini batenga afande tulikuwa 300 sasa tuko 299 mmoja go wapi mtabuta hapo kwa ndo noko nyamu tarutire no arutira ngendira bekiro nande gelioroche na kiotaruchi na kelioroche na kiotaruchi tikire kiotaruchi no itu chinda atiko ruwao to raitire ochari muno ko torago turu kwana osena na nale borali narra kabate simi ayoko ita ayo mwara mbere dibusa ko umuitu kwenda basikai gose bale gose ni 2,000
kwenda uya kuche no muta terigita waita pakukwane aidro kukwana kende yonse tindochi moyo koti mwakana ofisa ni chachuma ya kotenga niliona cheri lisinda fulani niono jama ngana akakole mundu yo jikukurira kusaidi ngana ranga Tiffany aitire igo wanchumurigereria nenkwane mase mukuru gase kinyoro kiabo chiwodi abo chitendere ebunge ya Machoge chache asinkaye mugaka babu asitoko sangano Musa Eric oyue obete kakobera sigesibo emiaka by the way asibidu miaka ene erenga bakote imande etatu namatuko ngobono yokane okaba na kingo yo usibaro ngetikarte ngara njina ko tegisibuka okurete ngobono bakote bangana ki aye binafsi bene ngakie chere yego ego konyete ya tangita mangana mange yego yegisiyi naringo mwango wese gisiyi wese liyo mana nintangite na famate bingo creo que tío primero hago ahora menye ni family pues kora menye no muntu mutindi ka kuayo kirete mutindi wakora ngumuntu na mubuye lakini tali akubwa ekwa yengereria maya gali skwa lenge kwa kiranga kiriyo taruchi. For example, muntu boni ngeli kiara cha kubate sati yako ite chingudi jinga sana ngakyo kara. Na to kumutandika sana. Asiki. Nje sengo mateka li chikondiro. Ngobono totebenga abasi bwabe bakobera kichera. Ningo bakondorana ne kwegera so kumenya lichiko. Mbara bakumenya lichiko na nagote na ati ko kote litangana. Na ro tametri chikongereki. Ngindoki. Ora chake aruwe chera lero ane mami umuno ale estate nigete. All right, biamono sana mwanchu murigireria biamono so kusangamo 9 kero kende tutarakora Eric no batenga ninde yo mwelio anene ukurigiria kamererio oto wasemia na boigo in general esamari freedom ere iska na freedom ere maria njire ngainde na inde ninki tulige tutokora kero kende ase kero limutoria konyorire na engana yende abantu abasibire chera mali bonsi mbakoreta magoso anene mano morali na tebi abantu bale isiko batarabwatu bakoliga ni chinguru cyabo baitange chingendo cyabo chiri chimbe egere bakini abana babo Boso yotabwa tiyo mwana aro mebwa ya mambinga kiboko koraki boji koba kera freedom yere iskoga tibiye kenye yere chereni eye chere mere mbemono freedom teyo to tebi kore go sine wodi go sine broyale go tubu kuma mwasabi ubu mono bakubeka enda ya masareke Goragira mwalenge toje kumukani ngati kwende icho untararagira na bakura mukuragira ni musiriyo sinyo ariko inde yaino la utonya wadiro cho bro sure lakini isiko ba ubate freedom yao yo kani mondo ya no mushuti yaguto usiti yakwenda eruti yeyo Pero wate yu mundu ka oyo wanja kuiwa alakuiwa oyo kuanga kuiwa alakwenda umire amatemeka muna ya manyoy no anje ko ina ga tebiu tinegena lakini ajitinga manyanga bano li kilo no mwibuli ka ukani egendo kura take time go kora kerengereri nga kiangani
kikiagera gusungana kiarengereri andi kwa mujira bungo ngo wana yindu kirwa ntebati nikibono kesi ote ya ngora nyore insajina ba ukanduru lakini bango botuli nando kero bango bwa kendire bwa yo mujire ngora muburi ote ya orogando ruwa unaro lero ruchinji distegete yana ngwanchoro bega nayo kuranje kumuigwira to konyora mababyo akonyore uchikugambe n'ibimwana bibisini okonya echera abayivi no bali abayiti no bali pakabaro gino bali pakikiago luminati gino wachi ojega kwa soye company yo abantu abane ojega ukwa kibyo liro nebikongu byo kwa lakini kora bena na igwere delichi kolio moibori goseriyo yo minto kote tanga asima moibori yo gabate umuntu isiko bawo omonene bakote inga ya ige tutaka gando urutende abura bwenera. Alright, biamono sana mwanchwa o murigire biamono sana soko bamo 90 ko rutwaga cyage to murubirije iga gwikebire biga magega yegesibo kuruga sekenyero kiabochi ewodi yabochi tendere ebunge abo machoge chache abutu aberto usanga nomo omusai Eric Ombaki babu. By the way, una what the last year what konyo rabano konyo le single boy ndoka ngwa jitoka leta bantu na leta bantu umwako oyo ubugima mwachagiro ubugima twabaka niria mayale ndebono ngakuturo turachitokole bone ngento turakole ngelinga nandi tuchore terwezi mibono munda de ngaya muntu ndo alira kola ngwadere simi kola ngajiri wisana abu ndara minyokano legochia ande koira dime. Alright, jembi yamono sana mwanchu murigire tetorana nande ikiyende kurwa sekenyore kyao nabego gusanga no muntu ndo mwao gose omusibo mwao uyobereka koetera obugima magega yegesibo tojara komanyanga ninki agenda enene gose ekento keria kenene pi aranyare gusanga amo naba igatutaranya naba igatutana kubwa tukogenda sigesibo tumanyangana ki nkito bwana totokore na obogima malinga kibole bali bale mali mbato bwe kaini ekero muntu achire malia ngonchore liale gose ekera achire malia nigo bikomo kongera abande ngochi bali basirira mali basire magimabo nagwa kirembe yamona soko bamo 9 moyende yoyene kiachibicha na mariogi achira senjera yo bikira nuni gakoro kwa Wilfred Matundra nere producer yane yo murobile yoiga eli anengoro kwa Uncle Dipon koroiga segeta seni kiagatembe kigia chire nkuma omurobelio magega yegesibo tumeranenga kiyendo munguru karanche tosange asobuime. ine kwabere gukoria ebintu by'ubwagaci na turabanira ikibulironge